You know? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi mga kakasising kami, ayat hanggatos iban hangpu daing surah Ali Imran parmansin Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhum al-fasiqun. Ini biyaita kato sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat ini hangga to sangpu. Aparman niya in piyatujuhan sin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala labay ring haamuin pangdihir kahulmatan serta amuin sa sagda-sagdahan pamarayaw katan haummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuin nasabot diha ayat ini tiukila sin Allah subhanahu wa ta'ala in ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna ring hakatan amuna in mga kasahabatan niya, amuna in lundang panun niya. Hawak tusin amuin timagna na ni maug daing hataas langit in padaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunhay ni biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta nagdarasin sa sanglit-sanglitan pakarayawan amin mapatot pag-ibog-ibogan sin umat nakapin harihayaon waktu labi-labi na in waktu na to inihayaon biya luparagbus kung na biya mga mamaid in mga sipat sa rayaw-rayaw daing ha manusia biya luparagbus amin in jimajatulong ta hakamatauran hinang amin nagsisindil-sindil sing kabtangan bukon marayaw amin mag ini makarihil kahilwahalaan halaw man sin pagkahimanusia na ini daing ha mga sarayaw-rayaw mapatot na to upihan iban kawaon kana in pangadlatan sin mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam akadway roon manusia makaabot si mingod kaniya aw kanila yadto katantan kana in sila yadto amuy in labi ring nakakaon ni sungit pasimod inuog nila sin ilmo ding ha Allah subhanahu wa ta'ala labay ding harila sin pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana siya in napi daak kahinapusan amin nang lang kumising katantan sara ding ha panagnaan sin kakitab-kitaban pianaog ngari pababaw sing gumi ding hatas sin langit amo na in kitab miabot siya
hanggatos iban upat kitab in mahuli nalangkom na sing Quran mahamulya in amin katan hukuman syara hasababyan in kitab Al-Quran amunain nagkhatam singkatan kasara-saraan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban amuna iniin launta mapatut urulun singkatan misan pa ing kaaunan si mga sila kaya panaugan nabi rasul nakaong na rin nga pamuuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam biya nam si mga pagtawakon lang ni ahlul kitab atawa yung mga sila kaya panaukan day sab kitab biya sin amuin Yahud iban sin Nasrani buat malaingkan inyaon kaya tayong babawan na sin Quran mahamulya sambil kaya baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis laung niya isiyo-siyo in iabutan sin pamandu da hindi kako laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam misan pa ing kaaunan niya Yahudi atawa Nasrani wala na naimai sin panghindo daing halawman sin Quran amunain biabagbugan ko na in sila yan wayroon uyan nilawat malaingkan apinarka jahannam naamo yadto sabab ini in pag-ibadat sing kita patuhan na to Rabbul Alamin hak sin Allah subhanahu wa ta'ala rikato in suway na to sadya hitunay in hak niya asupaya kita niuri mahayanat. Nabiyayta doon ha ini kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas in mga ummat kahinapusan lamud na kita nyo insyaallah subhanahu wa ta'ala runhan ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairun nasi linnas sarayaw-rayaw manusia papagkahin nila manusia karena yung mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam lando sila mapatiakon in pagkasi nila daing habigi jantong nila in pag-ulong nila rin habigi jantong nila wayroon parsababan di halawman sin gumi ini aminhangkan sila limasa buat malingkan in paglasa nila karna sin Allah subhanahu wa ta'ala bihan yan sila nasarta daing ha mga sipat ini may ta sila ini laung ta dihilan kalaguan sin Allah subhanahu wa ta'ala pasal sin in mga sila ini in parsababan niya bi takmilihim li anfusihim bil iman amoy in nagdara sila sin kasampurnaan iban kasangputan sin pag-iman mattandeng ha Allah subhanahu wa ta'ala piyang hindo sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amunin piyang gautaan nila riyara nila dum adlaw yaon kaya kanal nila in Allah subhanahu wa ta'ala nabihan yan in sila na doon na ini mahita sila ini sin Allah subhanahu wa ta'ala dihilan katinggihan karena in sila bang unuin daakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala urulun nila hinangun katantan wayroon malipas sibo da kakausan sinbaran iban sindi agad magbuyod sila simbaran nila wangman nila hikatunay in piyang daakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala tulos ikhlas patuhan Rabbul Alamin nagdarasin kasabar iban pagsukur harap kaniya sin kia hidayatan sila sin Tuhan na to Rabbul Alamin yaon di maig kanila in amuin mga subuhabaran bihan bang nakaamura kain hinang atawa wala amuin di sila makatuog
di sila magpirong sim mata nila, sinadlaw sa milabutan sindum buat malaingkan, subay